yawe ibyo wagiye uracamo nawe ugeze n'ibyo bintu byakubabaje cyane gusumba ibindi kandi nawe bakora n'indi ngufu ubu warabariye Imana uvuga yuko kenshi abantu benshi barakunda gusuzugura umuntu usira no kuba bamubonye wewe uko abantu benshi bakubona baramaze kukumenyera muri society cyangwa birashika hakaba abakuvuga nabi bakuvuga ngo uri mugufi bakuvuga ngo ntabwo uri hana abandi bantu bamenye ko ufise no kwita karo ubumuga bwo kuba uri mugufi nari niga sixième harama nari mfise imyaka ingasi imyaka nari mfise Chando gatumana aya sinzo sha niga sixième warabona ko utazokura urenge ngaho mu buremuri papa na mama ico gihe naco babivuga ko bo cyarabonye ni babyize babara nabonye uya urumva bikababyeyi bari basanzwe babizi mugabara nka Jean kubimbwira ko arabona ko nta Jean naye bwabyugurukira amata ngatisha maze kugaranga aha kandi imyaka maze kwikwiza uravuga uki sindoshaka kwa murembo kabisa nawe wadoheye ngasanga bakudraga akajambo ngo babwira nakahe imiryango iruguruye kwa RC imiryango irugaye kimeze gute imiryango iruguruye wifuza kanavu lavu karibu Hello my people and everybody bakunze bacu musaga mudukurikirana kuri FTV na Best Phone TV why now ndabazaniye umwigeme twari twarabuze mu entertainment umwigeme twari twarabuze hano mu Burundi wacu amakuru asumira wari yarahunze byagibiramo bugwako andi ku ruhande nawe akavuga ko yahunze imbanyi yari afise amajambo menshi yagera muvuga ko ari kuno munsi ndamutumirire muri quiz yanje ya mbere TikTok question edition ya mbere y'umwaka mushasha wa 2025 bamwita RC bayisha bamenye kuri base bakoranye na Yasoni iyo base mugabira trendinga mu nyuma dusanga no kuri barakundanye na Yasoni baraja mu rukundo ikindi gihe Yasoni turamurondera mu kiganiro cyane wacu kuri FTV turaganira ibitari biki waye mwamubonye uko wena ndiko ndamuha ikaze hani wacu muri FTV gesa 57 ese uragororotse cyane umeze neza urakomeye kumenga visa gasi kumenga sana umuntu yabyakiti namaho namusaba dukurikirana kuri FTV na Best TV bose ndabakunda cyane kurarabwa na channel zibi imisi myinshi yose cyane ko nabishasha nagihari karibu cyane muri FTV na Best Phone TV nkuko nabivuze mu ntango shire kijano cha TikTok ko shire kijano dutumiramo abana bavukiye Bujumbura canke ruguru canke hehe nukuvuga nidutumira abakobwa gusa nawo turabatumira mugabo uno munsi no mwaka mushasha ni wowe wa mbere mutumire wanje fise twaje twarahuriye ahantu mwibanga urabira ko kumwe ko duganira nari maze bise ndagushaka wimva kutukoba waje hano wacu kuturamutsa ndetse no gukora natwe content ndumva neza sana ndabakunda cyane nubwo mu mpera nisanze nubwo mu mpera nisanze nubwo cyane guhera nisanze nawe nabyo ndimugura sure siko byibushe ugiki imisi yahera ni wangana uko anaki ikiganiro twakoranye kira mu myaka yahera kuri FTV ntabwo wangana nari nkiciga wari ukiciga ubu warahejeje amashuri ese ufite imyaka ingana ufite imyaka ingana 20 ans 20 ans anira ko wakoze cyane yana kecho duhumuku wa cyane ndawatamu invitation yes TikTok question turahera ku mwidondoro wawe amazina yawe aho usanzwe Twese bamunanika finish esi ninde esi umukobwa avuka mu muryango w'abana bane umukobwa umwe mu bahungu batatu esi ufite ababyeyi papa na mama aracahari ni umukobwa umwe mu bahungu batatu abahungu batatu biravugwa yuko kenshi
abantu benshi barakunda gusuzugura umuntu usira no kuba bamubonye wewe uko abantu benshi bakubona baramaze kukumenyera muri society cyangwa birashika hakaba abakuvuga nabi bakuvuga ngo uri mugufi bakuvuga ngo ntabwo uri hano abandi bantu biramaze gushika abatamenyereye baramvuga ubwo maze kumenyera abatakumenyereye baravuga ko uri mugufi uvyakira gute neza namaze kuvyakira none byakira gute namaze kuvyakira nigero wamenye kuvuga imenya ubwenge TikTok question yanje narinda kugwaye sibyo nigari wewe wamenye ko ufise no kwita karo ubumuga bwo kuba uri mugufi nari niga sixième harama nari mfise imyaka nari mfise rero chanda ugatumana sinzo niga sixième warabona ko utazokura urenge ngaho mu buremuri papa na mama ico gihe naco babivuga ko bo cyarabonye ni babyize barababara nabo nyene urumva bikaba abavyeyi bari basanzwe babizi mbwa baranka Jean kubimbwira kubera babona ko nta Jean naye bwavyugurukira amata bwatusha maze kugera ngaha kandi imyaka maze kwikwiza uravuga uti sindoshobora kuba muremure kabisa uramaze kugira aba ex uramaze kuja mu rukundo wana muri vie mu kinani mu giti tenda esi istrunga mu namushiruragira nani umuntu aripfuza kukoresha mu gihe mu myaka yawe umaze na muntu urimo arakoresha mukundana umwe arakoresha baramwemereye barakundanye igihe kingana gute kinini n'umuyexe wawe muri make umwana avanye Jean twavanye kumbi yagiye kure yawe unagiye kure hagira urukundo ruba ruheze ese wavukiye mu Kinanira cyangwa wavukiye ruguru Kinanira wavukiye mu Kinanira yani ko mtoto tawe mtoto cité mtoto wa BJ Bujumbura ubutse hatwara nde mama we Peter wavutse ku ntwara ya nkuru nziza turatanga TikTok question ikibazo cyane cya mbere warize amashuri urayamara warize humanité ni humanité kaminuza no ayijamo umwami wa mbere yatanga gutwara intwara ya cami yitwa gute umwami wa mbere yatwaye intwara ya cami yitwa gute nyazi gisaba bakunzi bacu ba best friend tugiye kubasha uno mwaka abanyese bono mwaka bana isijo na marere isiguzi nimwe bigisaba bayo mwami wangu ikibazo cya mbere cyakunaniye umuntu wa mbere yatwaye igihugu cyacu Burundi uramuzi ntare rushatse cyamara nari namwiragiye nari ndamuzi mwezi se yafuye ryari ntabwo nsubize muri historia ya EAC inkuru zishura mabizi titako shitubiyari tuyaga byose azo yibuka mbega inkoko nuko mu kuyibaga mu kugira bayitekishe bayitegura gute barabanza bakayikura kwa katotsi hama bakayishuhiza amazi yatwashira mu mazi hama bakayikurako amubi musi ko bavuga musi ko nyene Cameraman ni jari bakura kwa mubi amoya cyangwa mubi ahantu bakayitegura barayitegura imvubu barayirya imvubu barayirya ingona barayirya inzoka barayirya amababi y'ibitoki bayita gute amababi y'ibitoki imitoto iyo yumye bayita
tacuzi ibihunda ego bijya biva ku gitoki cyamaze babyita gute igitoki cy'amazi nabyuzi babyita gute ibigovogovo ntabwo narenze Et si tu as des boutiques, tu as coché quel est le pays limitrophe du Burundi? Ce qu'on appelle le pays limitrophe du Burundi. Chagi. Chagi. Iyo bavuze urukundo kujya mu rukundo ukuri wewe bisaba iki umuntu aba akwiye kujya mu rukundo n'umuntu aba kugije ikinini kuri jewe abafise urukundo no kwitanaho abafise urukundo no kwitanaho ese akunda umuhungu ameze gute cambere ese akunda umuhungu amwakira uko ari amwakira uko ari agaca akunda umuhungu amuha agaciro mu bantu donc mukundanye avyemange ni kumwe no mu bantu nyine mwerekane ko muri couple nivyo bintu bibiri gusa ibisigaye vyose urumva ko kuri wewe naho yoba gucitinga akwemera akakwemanga mu bantu n'indi dose n'indi dose yo gucitinga ubwo akaba yasubye byaravuzwe ko mushobora kuba mwaraciyenze isuru nibyo ubu rero utazora mu telefone mu kiganiro mperukana ryari kera cyane kera gihe mwahuye gute gute babyisanzemo mwabyisanzemo ubwo ubona ko hari mwabyisanzemo mwarazinanye n'ubundi amaca turahura kuri telefone kuri rezo sosiyo mwahuriye mu nzira umujama babana mugenzi wanje rero niwe yatumye tumenyana nawe waragiye kumuramutsa uramubona yasore biravuga ko mwabyaranye umwana barabeshya ninjye bavuga ko ibyo byatumye ubyibuha bavuga ko nawe waduhenze ngo ni ishure si ibyo na gato si kuri wewe ikintu wipfuza kuzoba mu buzima bwawe ni iki how gute ndabikunda ndakunda kwikorera ibyo wanje mu by'iwawe gute urahejeje ishuri utaratangura proje y'ibyo wifuza iby'iwawe gute ndamwe ndakunda kuva kera kudandaza nshobora nko gukotesha ibintu biramaze gushika uhuye n'abo bantu bagiye baraguca intege uko uri n'ukomeze urabona ko waba ukora iyi migambi ukaronka abakiriya uramaze kubigerageza nicyo kintu mvanganura abajene cyangwa urwaruka haba gukora wishinga ibyo bintu byo gucana intege n'ibintu byo gutuma bacafuzanya hagati yabo cyambere uboneka kugaya umuntu ko ari kuko batazi ejo hino cya kabiri bagaha agaciro umuntu bagaha agaciro umuntu kuri iyo agaciro ugaha iyo cya kibanza ndagaha ikibanza kinini cyane kabisa mu buzima bwawe ibyo wagiye uracamo nawe ugeze n'ibyo bintu byakubabaje cyane bisumba ibindi kandi nawe barakora n'indi ngufu ubu warabariye imana warashavuye ko ari umugambi w'imana nawe barakora rero babyara abana ugacubyara abana bagasongomo mu mbani nangaye abagera hariya amwagara cyane n'imama bamaze kujya n'imama bakurabira hasi ariko ubu waramaze kubyisangamo ntacyo rigitwaye akajyamo ntakuvugisha kare sinakuvugisha tukavugana n'abantu bareba
uratinye areka naratinya. ese reka tugushimire cyane Murakoze namwe. nake kajambo mvuge ko dukurikirana kuri zino mbonesha kure zacu zibiri kajambo mvuga muri rusange wotekerera n'abasanzwe bagukunda burasanzwe bagukunda nawe wadohera basanzwe bakudaraga akajambo mvuga babwira nakahe imiryango iruguruye kwa RC imiryango irugaye kimeze gute Imiryango iruguruye. wifuza akanavu navu Karibu. abifuza sibo mutoraye Mukinanira kuri 24. Teka nimero telefone no mugata Reka reka. Inbox. Inbox Baduha gusaba nimero. Bagusaba nimero. Nuko mwana wanje aragushaka mbasha gutora gute Turavuga. kabisa reka tugushimire cyane Murakoze namwe. akajambo kagasunika rugi kanyuma kugira ngo dusoze kino kiganiro cyacu Ndabakunda cyane hama mu nzu Imana ntimuranzima. muri FTV biruzuye kabisa tugushimire cyane dushimire mu sima ko badukurikira muri TikTok question kwizi ya mbere 2025 makumyabiri si generation turakunda cyane badufatiye amasanamu ni Jarik uno musore rero wanje ariko arabikora neza mubandanye rero mudushikiye muri benshi kugira ngo mwaba muri update natwe tubahe ama exclusive adasanzwe bari kumwe na RC wamigeme twari twarabuze twamuronse ese jabe cyane